دمو بخیر بگذارین عزیز. رادیو تازه دست برنامه خود جواک و سیاست دکه. برنامه جواک و سیاست یا رادیو تازه جبجاری موسکوی اس بیلاستورکی بخیرات نوه دکم. چوا هم پید زانن در هفته جاره که زانیار کرمندن جواکی نویسکار روزنامه‌گر هنرمند و سیاستزان کردی ناسکری دبن میوانی برنامه جواک و سیاست ینکو وک 35 دقیقه بر 35 مددن درباره رفش سیاسی و جواکی همو پرچین کردستانی و جهانی. امپیری نکو ای جورجی برنامه ما اوی بالا و بکشینه گوری دلی وب و برسی و گلک پستین وب ده. قدرین عزیز مجرد برنامه جواک و سیاست یا ایرویه پرسا آواکرنا هریم و اوله روژوای کردستانی او با کوری سوری در باری وی رفش هی دا او پاشه روژو هریم کردیل سوری پشت شهری دایشی در باری دانستاندن آلین کردی حکمت سوری را گفین ترکی و پولیتیکاین آمریکای و روسی ین در باری روژوای کردستانی دا و هروا پرسین سیاسی ین روژانه درباره وان مجراندا ما میوانی برنامه ایلی کولیدنر و پسپوری میدیوی سیاست زان دکتر دیروکناسی اکرم اونن را زلال کرد. بری دست پیکاف پیوی نامه ازیب کرتی ناسیوا بدم جین نیگاریا میوانی برنامه اکرم اونن کیه؟ اکرم اونن جمال بتک سرک عشیری با کوری کردستانیش دیریکو جای مازیه. اکرم اونن سال 1960 دا رجوای کردستان الگندی دربیسی تلکا مولا جمیل پاشاش دایک بویه اوش بر سبب سیاسی مالبتا اکرم اونن چند جارانش علی دولت ترک و حاتیه سرگون کرن. جارا پیشن پشتی سرالدان شیخ سعید یا سال 1925 باشه پشتی سرالدان آرارات او درسیمی سردم و شهر جیانی دیامین دا سال 1942 دا جارا کدن سرگونی و ترکا بجاری مغلای قزق قویچه غیزی دکن. پشتی اکرم اونن دباد سالی بدیا خورا ودگره دیریکی و حتی حیجت سالی خواه دیریکی دبستانی خلاص دکه. اکرم جبر خبرت سیاسی سرگون دکن. اف در بازی کردستان سوری دبه. سال 1982 بری خود ده یکتیا سوویتی. یونیورسیتی دولت یا موسکوی لبش روزنامه‌گری دست خواندنی دکه. پشتی خلاص کردن فاکولته موسکوی ماستر ده و پاشش دبه دکتر. پشتی پاراستان دکترانتوری البجار استوکگوم یه سویدی بجی دبه. وزارت کلتوری یا سوید البش میدی کرد که هر وال کتابخانه کردی یا استوکگولم و پاشی وک با مستال یونیورسیتی آرتوکلی یا مردینی بش کردی دا وک دوستن ما مستاتی کریه. اکرم اونن هر وا بنوی آزاد جیته ناس کرن. اکرم اونن خودی گلک گوتار و برهمن زانستیه گلک برهمن وی ین هفپار کردناسین وک لازریف شکروی خودو و گلک کردناسین دن راهنه. اکرم اونن هم ولاتی روسی و سویدی زوجی قزکی ویه و دمید گل مالبت خواست و گلمی یا پیتخت سویدی دجی. بریس اکرم اونن را استودیو رادیو رتزه بجار موسکو یا روسیه را ام برادیو تلفونی هاتن گریدان. دمو تبخیر به بریس اکرام گلک سپاس جدا بیترش بو بجداریات برنامه جواک و سیاست دا گلک سپاس کن هر هدین بریس اکرام دو روش سی شمیل سر و خواندنا وزارت در و یا روسی شانده که رفشن بیرین کرد جبو پرسا روژوای کردستانی گیشت موسکوی و گل جیگری وزیر در و بیخیل باگدانو جویانی جنابی تج دوی شانده دا بو هون چند کس بون کی بون دوی شانده دا و بحثا چه کرش که بخورا دیگ داری برا بیشه گلک سپاس راست دوما جبینک لگل جیگری وزیر در و روسیه و برسیتی سروکومای روسیه روژاتا نازین و آفریقا نزدینک شکره دیگر باگدانو ام چار کسی روشنبینی کرد ایک سر بخواه یعنی نه پارتینی بون نه جبین شکره نبالوکا جبینی جی بسر روژاوای کردستانی بو دیگه گمان بحثی دیجی هاتا کردن دراستی خود از حسین جبینک گلکی بواته بو و گلک پلگریه که جدا جدا هات مناقشه کردن و اشتا هری ازکاری بیزن خواه سیاسا روسیا پر هندک جدر ود مرفان بکی سر سوریه چاوایی سر پرسا کرد چاوایی بله چر خالی نه ازکاری بیزن که
دو جبينة ما بحكي وروسيا وقت تشكيليه بود يعني وان وكون زانن بارتيين سياسية روزافاي كرتاين نلعب جروبي جدا جدا هن سياسة جدا جدا هن إجا ما وقت سيارك كل جبوه قاربين هذا وقتك يقرس بقدين هذا وقتك بهذا بين ما زوان خدك أو رولا خبريز جبوه كرد قاربين ببنيك رولا خبريز ناف كرد يعني بودن أما آمادن رولا كبير كسبوه كرد قاربين يكيكا كشيكني وشزنا في خصن مجنال بيزن أما آمادن بكن جبوه في تشتي بودن أم كارن وقت نابنا كردا وپوزیشن سوریه نابنچی که اودی زابگنر هر وها ام آمادن نابنا کردا و رژیمی لیده به نابنچی یعنی گفتن هم آمادن که وقت رولا کبریزن او رولا بخوازن بچه آواید همه رولا خبریزن اساسی تیوی این او بود اینه وی داوی دیار روسیه کتیه تلگره کنو بریس اکرام گلو بشبر پسین روسی را و بحث عفرینی کرد یعنی پرس عفرینی چاو چاره سر بد بله او پر جهاد کردن ترکیه جهاد کردن سیاسا هم به توایی وره یعنی او ده حسبین سرطریه پرزگریکا سوری و کمپلکس به هفره یعنی پرزگریکا سوری چه پرزگریکا کرد چه پرزگریکا مینوریتت دینی و اولیه دنه دینی و ملیه دنه یعنی او کمپلکس بودن برسا حسینی اوزی یعنی او پرسک به پرسا توایاک وقتی پرسا به روژه به آن با اپوزیسیون سوری را آن وقتی که یا فیا بنگهی سوری به آماده کردن که کرد کاری به دوز جی بگرن و جبو کردا کاری به تشتک يعني وقت بتوعي هو كونكريت كومبلكت بالي هو عفرين شارع سركل هو كومبلكت حسب عند الزبون اوج ما بحكي ان شاء الله اوج بحكي برز اکرام گلک بیارین بالکیش و گرنگ روجوای کردستانی چید بن ام کردین جانی رفش سوری روجوای کردستانی بالداری دشوپینن بنیرینا جنابی تا باندورا وکشینا هزین امریکا جل سر پیش روج هریم باکوری سوری داوی چاوا بگلو او خیر و زیانی وکشانا هزین امریکا جبو روجوای کردستانی چیه بنیرینا ته البوانات كأمريكا وقت بتوعي زمن تسيبر بله ليه بيعمل أزوفان بكن في أمريكا نها هي زي خوي الوزارة نزي كنابي كونسنتريتر إيران بك كونسنتريتر إيران بك جبور بيجمان السوري يعني تبجران السوري أساس ترشا كيف سياسة إيران جبور حسبين هوي يعني راس وبيانوان تأثیرک نگاتیو سر کردا کرد بیگمان مراد کرداست کرد و بله امریکا در کرده و کار خراب بلی خود یاره ما ترسا که امریکا در کرده نکرد بیتر روشا سوری بیتر رواسیا خود دید کتی نابرا روسیا و امریکا یعنی کتی دستیوان بله یعنی نه کرد نه عرب نه کس اپوزیسیون یعنی رابطه وان دید والقراءات عملي دلوقتي حسب الوقت رابطه روسيا وامريكا دلوقتي حتى لنا ديار كبيره هي برز اکرام لیبری چند روزان ریوبری امریکا راگیان که نزدیکی دست لشکری خال سرسینور اردن و عراق دیله و دست لشکری دج رجلات چعب فراتی و که 1500 لشکری ولات اروپی جل باکوری رجلات سوری ببینن گلو نشان هنده که ترامپ بریار خوایا وکشین هزین امریکا جبنی و هلوشینه و وان لسوری بیله اگر بسا چه بو و لشکری امریکی لسوری مان و بجارین هزین سوری دموکراتیک یعنی چاوا بین گوهرتن يعني يعني مثلا دركتنا هي يعني دركتنا وان بالنهايه درجه كي جريداي روشا من كثير تفايل روشا تيجي امريكا تركيا امريكا روسيا او روسيا سوال هبك خلاص اللي صار هناك خلال حتى وانا روسيا لديار هيجي صار خالي نهائي هبنا كرنا حيانا يعني احنا نقطه هذا نقطه اساس هناك هبنا كرنا هركز بخاطر بارا زي باراوان كذا هركز بخاطر ويجي بروبلمات الدوله هيجي في امريكا بالانتقال روسيا سوريا يعني وظيفه فرنسا او مشكله قناعه حياة درجة كي يعني روسيا بيتر أمريكا بازار تركيا تركيا بازار هي كلنا يعني أمل هي ليك القوتين لازم بدين قبول بالبرجوان ديوان هي انترسيوان هي بله انترسيوان بكذا بكاري بكرداجي لابد وبكاري كرسي كرداجي بكذا يعني حياة درجة كي أب حمود تشتي عن بحثك يعني ماناوان عن ماناوان عن كيف كنا عسكريوان يا زي كنا عسكريوان يا هنا كيفني يورن وجرائم الزوانة تشتي أمريكا قلت لنا كذا قلت برا الانجليزي الفرنسي ولا هذا يقولني ناين وانا جات في حبك شيء يعني قبول ما كرن افهم كومبلكس يعني هيك بهذا الرياضه يعني مرني كاره وقتش تاني ناب درخ وب مرة شاوا كاره شيء رواه كده بالناس مثلا كوي رجعوا يسوي بمن النمين أو شاوا بمن أن هكذا كانوا يتشدد افهم بيترك الرياضه كومبلكس برصار بشتي بريارة دونالد ترامب جبو وكشينا هزين امريكا حد آلين كرد و ترك جبو جرا سر كدن برزگريكون باري خودان روسيا حتى انها روسيا بوايك كونكريتيك پشتواني خوش بو داخوز كردان يعني داخوز تركي نشان نده بريس اكرام نها كرد جلبان دو بريارة
جالی روسیه اینه روسیه دکاره روله که چاوا بلیزد نابر حکومت سوری و کردن سوری دا و باشترین جاره سریج بروجوای کردستانی تو چه دبینید؟ بله ترسا که گرینگ و مدوجی ما بحث کرد يعني افترسات يعني افترسات بيامن روسيا وشيتها طبعا روسيا بيجن برا افترسات كرد شرشوا حدود سوريا بيشارة سركلن او كل شيء دبي نابنا يعني كرد ورجيم لهاف بكن يعني تشاوي لهاف بكن عند باوتونوميا كلتوري باوتونوميا سياسي بنظام يعني او دي منها بروسيسات تستيكليه كردا ورجيم ونابنشيا عند هكا روسيا بين روسيا نابنشي بكن بتشاوي وامريكا ام بهاف او امريكا هاف نابنشي بتستكن هنا قريداي او قوي اول او روسيا كردا كبير بيزه يعني ديك كرد بيجي المافيا خونا كرد تاني ده حنو مينيرتي ملي وديني السوري ديك بيجي المافيا خبط بيجي كاسون شارع نابه وكل تاجاكي ده بروسيس حتى كل تاجاكي جرين جي بروسيس نا وجدنا ندرين اف جريداي بيتر بويك شفور ده راس روسيا تزانه بجينا اصلا اول دو ما بحث كل شو بس ليش يا صاحب بنجي سوري تشنيار كده بندورده ام كارمار بيزن بتشرشواك اوتونوميا ككولتوريزه تشنيار كده يعني ام كارمار تاريخ فيها كمتر بي اداي البروسيس غريتاي روشار كنت شفاس كنت سبورت شفاس كنت هافن شفاس كنت كارن تجيكي خطيه روجاوي شفاس كنت اخيس بله راست دستنا دركتي لكاتي سرماي سر كرد حلوتك ملي يقلتي بقرين كرد كاربن خرج فكريه جروب سيتي وحزبتي خلاص لكن راس دري حزبنا هذا دريك هذا او عليك ليه بترسيور حلوتك ملي بيقرن حلوتك تبعي بيقرن بريز اكراميوني از خوزب بسرگلی گوت دبیجم گلک دزگین راگیاندن و یعنی ناو کسیم پسپور سیاسی داشته گوتن که بری وجی دا کفشک روسیا و امریکا ول هف کرنه کش بو کردن سوریا هریم که فدرال بیا وکرلی جناب تنیشان ویا که دبینه گلو که سوریا به دولت که فدرال دبی ابی گوتن که شیورمن دا سروک سوریا کنفرانس وال دا یا نا دولتی یعنی در باری پرس رجلات ناوین دا مسکو گوته بو که دستلات سوریا اوکرن اتونومیش بو کردان رد که یعنی گوری وان دبی اورل بر پرچبون خاک سوری دکه پشتی که شروانی کرد ابقاس قربانی دان جبورز گارکنا خا سوری دست دایش و دیسا پرسا به شروج کردن سوری نزل و چرنوس روجوای تچاو دنرخینی صراحة يعني أبرصها فدراسيون أنا أوتونوميا كلتورية أوتونوميا سياسية أو هنا أكيد موجود بالبريان هذه موجود يعني هنا أكيد بروسيس بروسيس شعري يجري ولا تأثيرات تكلي أمريكا وروسيا راس الهبنا للنهاية الهبنا كمان هنا حياة النهاية تكلي كرد خواهد شقاطي قاربا لسر فكرك من تأويل حلوتك يقرتي قارب الهبنا كرد شقاطي قاربا حلوتك يقرتي نعم تأويل رولك إبليز يعني برساك ويقول شقاط حق بسين قال لك تشتاب قريداي يعني الناس هو بس كرتنا ببنيك أبي شاب لدي تكلي أمريكا وروسيا شوايه حتى دولتين في إيران شوايه يعني بلا خاندريان زبير نكن عندنا أدوتي مثل شروع سياسة أمريكا قيدتي هر جزء برزمندي وانا أنا جرانيا وزاي كلها جرانتله ترحيت كثير ورية ترحيت معنا سفوري يعني برزمندي روسيا وأمريكا بإيران وتركيا ده برزمندي وان بكرداد جرانتله دنيا قبول بكن قال جرا أول هذا إنترسي وانا وكذا كرد كذا وزاوي كرد كاربي بيت خطية خشيك بكاربي يعني كرد كاربي خشيك كاربا شطنات كاربي بكارب تسكي باش دست بخن هر حال كاري هر شرطي كرد أول سكي بستين از قناعات عمله يعني تشتكي بستين از حاسبين يعني از حاسبين كل كارن باحتمال خرج بشرطه اوتونوميا كلتوري حق بستين كل هالوقت ملي يقلتي اكتيف كل كارن زي ذلك الفيال بقى امريكا وروسيا دي غير حاضره يعني امريكا وروسيا نلزج كرد كارب الفدرالية الفلسطينية نلزج كرد كارب او كرد كارب شقاق سر اوبوزيسيون سوري وسر رجيم سوري شقاق كارب خسرت بكن شقاق كارب فاض بكن يعني روسيا امريكا نلزج حاجات سوري بالفدرالية كرد ورجيم سوري كلها بكن امريكا وش نلزج امريكا ايش يعني فدرالية بريز اكرم جناب تزونه وكي نوچه آرام مجرک گرم یا با کوری سوریه امریکا دخوازه با کردن و نوچه بالانس چکد نبره ترکیه و با کوری سوریه لیه ندیاره نوچه آرام چاو و کبره و ببه و تزانی که روسیه سوریه و هزین سوریه دموکراتیک دخوازن ترکیه و نوچه کنترل بکه لی ترکیه دخوازه به نوچه
بخبن کنترل خا چه رین آلترناتیو پیش آمریکا پیش کردان پیش ترکیه نگل و بنرین جنابی ته کی به نوچه دی کنترل بگیانی خیر و نوچه آرام دی هب جبک با کوری سوری والگور نرین ته اف دبر آرام دوی چاوا چی ببی بله yani devre aram hatta من devre aram dikare bizi dikare ne bizi hat tuzane yani Rusya nekil bizi devrek aram dedi Rusya tuzane teşniyara verir ki Türkiye evu kugotin evu peymana kwani orta Türkiye Suriye admı 80 şey bu ya peymana edeni قدر ويا بيمانية هم بيربينن وجوه نحوجي يعني أو بيمان شيء أساس قدر وصايجي أو بوك كرد الرجيم الحبكن أصل سرش الحبكن سر أوطانيا كنت بي سر أوطانيا سياسي سر فدراسيون نمرمين كرد الرجيم الحبكن ويتعاون كده ده جوخلا ده وي ترس إيدي حد يعني إيدي كرد وي حفكي بستين والمنتسج جوخلا إيدي وي إدارة كردي هذا اللي وي وقت زمان البوك يك دولة وي أورديا سوري منتسج أورديا سوري حزب الفارزة إيدي أو تركيا تركيا يعني فري زون تشيك نظام او جروجه بكذا او يعني اوتوماتيك بكذا يعني حاجه بدجي حاجه تشتغل بدجي وقت الزانات يعني روسيا وامريكا ناخذ ترك قالب الودريده حاجه شيء روسيا وامريكا بهذا الشكل هذا اوي كنترول يعني لابرو دو تشبري هل فيتنام يقول من ديك ان تكلمه امام قيادي ام امريكي وام تركار تكلمه بشرايه او قيادي كان قال لك متكلم بهذا الكنترول يعني بوليسي روسيا هو حسيبي ما حاجات تسكيورة شيء يعني دون عام تامبون بالجزيرة أوجي أمريكا لهذا دام روسيا أمريكا ده سپاس نهولین دیپلماسیین روجوای کردستانی جبوت رانویس ناوچه بردوانن روسیا دخوش ری بری خاصر دکه که خوش آمریکای دور بخه لی آمریکا جیج ری بری خاصر و حسیتی را دبیجه دوی دانستاندن خواب و رژیم سوری یان جب روسیا را وستینه اگر اوان رژیم سوری یان جب روسیا الهف کر اوک هف پیمان جی پیوندی خو کردار را وستینن وان دویان پیوندی روسیا و آمریکا پزانی پر خراب بویه و دوی قرابالق سیاسی دا کردن دوری دوی چاو بکنگلو وکی سیاست خواب بمشینن قبل урысова гутик, чтобы и волки были сыты, и овцы цельяни, горжи тербен, и мияжи тамам бен. Корт чебекен герек две равшидо. كان حتى من البداية خانجو في خط الزوانك أمريكا راس اللي كل هاخذ قوتي ميديا اكتديت بيك تشيك بالباور مكن بله الزوانج موتة ميديا قال جرادة دي فورماسيون ذيك أزبخ وقتي أزبخ وقت نروح أزبخ نروح هجر أزبخ عن سياسة أمريكا عن روسيا فان لكن يا الوزير تربية بياني وان نيرن يا الوزير فلسطيني روسيا أمريكا يا يعني كده يا أنا نظام كاربن ده اللي خط تشتغل قوتي جنرال كيف قوتي بنظام يكيب برلمان تشتغل قوتي كونغرسن تشتغل بيتر قوتي إيه هو مديانة إذا حاجن شيء روسيا تشتغل باش فرميش كذا ده فازنا كده كركم أمريكا تكلي لكن نابون أمريكا دوسين أمريكا بكري قوتي أمريكا بكري أري ليه روسيا تشتغل كذا نخوت يندو جديد تشتغل قوتن حتى بالعكس بين لازم بعدين كرد قال أختار لسوري نبي كرد تكليان هذا يعني نلبزين كتدي أنا حكيت نبي اليوم اللي نقوتنا جمعت مثلا دوت تشتغل ما نقوتن يعني نعرف تكلي كرد أمريكا هذا يا تكلي كرد تركيا هذا يا تكلي كرد إيران هذا يا تكلي كرد ألمانيا فرنسا هذا تشتغل بحث نكرن يعني أم بيجي اليوم اللي نقوت جماعة تشتغل اليوم فرمي نقوتي فرمي الجوري جنابي تدري رفشة تبلغوي رجلات ناوين دا بنيرينا تا سرق مسعود بارزاني دي چه قصد کاره باندور سرعالي سياسي ين رجوای بکه بله خاطری زانه برای مثلا برزانی بری چند سالاجی بری سالک بریزی سال بریزی چند محاوله کردن يعني خاص كردين وزاوات سر هذا قالوا بحلوتك بهذا بقدر حلوتك اللي بقدر يعني محاوله قالت كل محاوله قالت بوست كده اذا نكت زانه ذاك الهبل تفاخرين ذاك الدهوك تفاخرين ذاك الجزيان بله شلون دي ساجي زانه وقت انجام كان فرقت يعني ديار حي مع الاسف بس كردان مستري مثلا كردان بهم مستري وقوتي هيك الكردان خطر لهم كثير ترى عالية كردي بيجنهم شو يجي أو محاولة مثل بزاني ترحيف نشون سري وأنا كنت بنجي فوشمان يجي دي ساجي بريد برزاني تزاني قالك نهاج قال محاولات كي لا كردان حتى وقت زاني بريد نفس برزاني بريا سندك شو جبنا تاوس تلوي دريجي ملي هي يقول لي قال لك هديك انت دامي ولقال آلية سياسية روسيا أمريكا بله يقول صاروا الرواية كلها يعني تخاطب إذن أو تخاطب سجي بوستي بكن ليه ديار ترجوان نستري وقواتي روان نستر كاشي كرد روجاوا بكن ناهل أو سياسة بلدنا صدر زانين خاص بوستي الخاص كده نشر كرد روجاوا بكن يعني الدراسي بخوا بيجي كرد بخوا
وقت لحيري يعني أنا بريد الزاني وانتيني نا ينسلها أمبيل كردي إيه سرب خد خالص كي بكن نا ينسلها أو خد بارتين خد جزلين نا ينسلها أم نزانن تشتكي ديار كلي هي أم نابين يعني ثقافي ذيك هي چاوتی گوتن دایش کتی روژن خواهین داویز و فنیدیدان ته چند در فتح جاره کدن دایش سردست بل سوری و عراقی ترير تبعي وداعشي والجبيز نافذ يعني جريداي بكونجنتورا سياسية جريداي بحلوستي تيجي قوتي نزل تيجي قوتي نزل روسيا أمريكا حتى يجي أوروبا هنا كي عندنا جريداي بحلوستي وان جريداي تكليه وان ترى خاطر زانك أبدا تنزل جسد بينجي جسد صار يبرد سياسة طبعا درب السر أساس كريزة عربية أساس كريزة جبوري قال جرا كريز لازم جبو كارب اللي بدريز وقت بدس بابينه كارب برجوندي خط بله جبو او ابتستان مثلا داعش استيكيزي يعني دركتنا مخزي ما دركتنا كنورمال بدن دروي صار كده ورا كارب العراق وسوريا وليبيا ويمن هذا اللي بلعبوا ما نورمال بل يعني ديار بو هنا تي في كاري هنا تي في كاري او كده كونسنتراسيون سياسيه بيت الناس نبدا شكل يا راسي الوضع بس که من هر نکول است پس نکم درباره رفش سیاسی باکوری کردستانی بر داوید چن یعنی بر نزدیک بودن بجاتن شهرداریان ترکیه و باکوری کردستانی یا سیبیه که آدارایی سال دا هریم و بجارین کردان ترکیه سیاستوان دینگرتن دادگاه کردن و بنچاف کرد چالکوان و سیاست مدارین کردان تایبت اندامن هدپی بردوان دبن جنابی تاویه که چاوا دنرخین الگورا تدوی تفگر کرد نو بجارتن دا چاوا تفگر یعنی رفش ایرو یل ترکیه باکوری کردستانی باندورا چاوای و هبل سر انجام البجارتنی فهذا تدرك واس واي معك ما يفهم بجات شيء قوان دي أفهم بكم قوان تشتكون هذا ديار ديسا أوي بارتيا آخر حكم بارتيا أردوغان أوي ديار برانية بسين قوان دي مرج بشوفين قوان دي مرج بيني قوان تشتري كلني ليه مشكلة الباكوري كردستاني لا هنواس الباكوري كردستاني حيث هذا كان التوي خرد قريبانا البازاري كردستاني کاندیداتی ایک کاری بنا برهندانی شایداریا وی بدانا او کردکاری و گله بازار بسنده کردکاری گله بازار بسنده پر حیث هل وقت که نتوی بفکر که نتوی هذا كخرد نتوی الباكوري كردستان تشنيه مشكلة كرد حمو أول هذا هيجي هذا تشخ نوع كرد تذكر هذا تقول أو هذا تجي أيضا بارتيا أكتر عن جهة عن مهة بارتيا سيستمية يعني سيستم دولتي تركيا أو وقت بارتيا تركيا نخد نيره وقت بارتيا تركيا نخد نيره بيجمع شده نحل وسك ملي دقيقة نحل وسك كردي دقيقة هل وسك تركيا دقيقة يجيش شوا بله يعني حتى درجات إسكان مردم أو بدين هلا ناكوكي نادينا دولة تركيا يجيش شوا يعني عندنا ناكوكي نادينا إسلامي أو كمالي أو أو بدين طرف يعني بلي كل ندن طرف بلي كل بحق عربين كانديداتي خدرخن كل بحق عربين البازار يا إنساني ويكوبيك إنساني كارب خدمات فيركن إنساني ملي الفكرين واندرخن ترك الخبها كتنا أو كاري تركالي كرد الباكور زعيفون قال زعيفون اگر كرد خود بانا شو وان مثلا كردي اني خدمت بارتي كردي عسكري بكرين كومري كردي بكرين كردي هنا كي سربس بوبول اليونيفرسيتال انا شركه هديتي فوندرستين كما فوندرستين كرد زعيفن او اثباتاوي اگر كرد زعيف بانا واني كاي يعني مجبور يكون حساسه انا كرد مع ابي اثبات يعني بالجماعه الزريبان في الباكوري كردان كل زعيف دولة حسابة جوانات ناطر سنة بيجي أفشل كريجي نراس بوليا أنا بوشمان بوليا أنا بخوازي شيطان ورد بخوازي بشون تدقرد لهذا كرد خط بانا كل سرهب بانا وان زودوني كاي بشون تبتنتا رافش دولة تركيا برق دجوارة بريس أكرام قال لك تشتيك أنفردكن يعني او خاضرنا خاضر امزان لان فرد قال تشتي او نا خاضرجي مجبور هنا تشتي اما هاتي قبول بكن دبروكا كده وبين هاتيج نكارن بتحكم بالمين برانيه بس مجبور يعني او سياسات تبخبوت يا بري عند وركن انه حاجه يكون بالتسجيل او الدكاريه تحصيلاوي بك يعني قال تشتي عند انفرد بكن يعني ازام تخاط بليوان بدري ما تسكين ليه انفرد بكن بدريوان بيجي مجبور بقى هاتي بكن بالي
اوی شکن بکردن ام گیشت داویا برنامه خبر زکرام پیش بینیات پرسا کردی داشت بو سال 2019 چیه گلو تایبت پرسا سوری روجوای کردستانی ای سال ویچارا سربت چاوا تخمین دگی بله خودی سبب چهار سر ولی دیگه مرا نه به توقیف بده مرا اینکه ریالیسم میگه گلگارا از نباورم که 2019 پرسا سوری تبایی و کردان خودی روزاوازی یعنی وقت اند خودی به چهار سر کردن لی چیه خود دوم وزارت داره بگو یعنی مرات این تبل هذه گلگی خود لی دیار ایدی داویات تنه رونایک پیدا بودی لی رونایی چه قصدم بشینه 2 سالایی 3 سالایی 4 سالایی او زحمت مرا به دیگه ساده از نباورم چهار سر بده خیلی کوریه گلکس پاسته دکم بری زکرام بو اف پی وینی مالات آوا و جنابی تر سرکفتن اتخوازم گله اسپاس کن هر هری گدارید عزیز برنامه جواک و سیاست یا رادیوی تزه کاری خواه ایران تمام کرد میوانی برنامه لیکولینر و پسپور میدیوی سیاست زان دکتری دیروکناسی اکرم اونن بو بریس اکرم اونن شپایتخت روسیه باجار موسکو سر خط تلفنی بو آمردکار او روبرو برنامه بیالاس ترکیه هنجی گدارین دلال تا برنامه که دن او میوانه کی دن بمین نو خیر و خوشیه دا